ENingizimu Afrika siyakhululeka, igama nguSibusiso ngasithola ngilapho wahlabisa emdletsheleni. Ngane zakwethu, ngicela umuthi aqala ukungena kule channel lethu uchofoze subscribe ukuze uzoba ingxenye yekhaya lethu elincanyana nje elikhula ngesikhulu isivinini njengoba siku-840 subscribe. Kusele kancane nje sifike ku-1000. Siyacela-ke nawe ukuthi ube ingxenye yethu ukuthi ikhule ikhampani nanokuthi uphinde uthamele zonke izinto ezizenzayo la ekhaya ngokuthi nje uchofoze subscribe, ulike, ukhomente and bese uyayishare ividiyo nawe ukuze ukwazi ukuthi nabanye bayithole. Mwenze njalo yobwenza elikhulu. Ngane zakwethu sodabeni lapho esoluthinta intokazi yakwaMthalane ebiyibiza ngoZulu Glamour, uZamaweza wakwaMthalane phansi emabomvini kwamaphumulo efaye. Intokazi idlulile emhlabeni neshiye isililo esikhulu njengoba besesemehlweni omhlaba, futhi ebukeka ikusasa lakhe liqhakazile ngokomsebenzi wakhe bewenza njengoba sazi ukuthi ubenza umsebenzi wokuba u-MC. Siyazi ukuthi intokazi iye yavelela kakhulu kwenye ama-podcast betholakala ku-YouTube kanje ebizwa ngokuthi Maskandi Friday yasungula uGame Mfwangco phansi kwamaphumulo. Lapho-ke iqala khona ukuvelela khona intokazi, kazi siyazi-ke futhi ukuthi iphinde yathola ithuba lokuthi ivele laphana emsakazweni Ukhozi FM ngokwenza ingosi ebizwa ngokuthi Isegudwini, la bekhuluma khona nendaba ey'thinta iy'ndaba ezenzeka kumaskandi njengoba kuvele kuwumsebenzi abesebenza ngawo ngokuthi ephathe iy'nhlelo zemicimbi kamaskandi. Sibe isililo sibe esikhulu kakhulu kwendimeni ngokulahlekelwa intokazi ehlonze njengalona. Ngicabanga ukuthi nomndeni kanye nesizwe sonke semabomvini kwamaphumulo silimele, sithi siyiMashiya Media Production Duduzekani ngane zakwethu. uNkulunkulu ohlela ngomuntu wakhe ukuthi umthatha nini futhi umletha nini emhlabeni. Ziphumile-ke iy'nhlelo nemininingwane yokuthi inkosazane ifihlwa nini njengoba sibonile ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ngomhla ka-16 kuyo le nyanga iyafihlwa intokazi emva kwenkonzo ezoqala ekuseni khona ekhaya kwaMthalane emabomvini efaye. And then-ke bese iyobekwa endaweni yayo yokugcina inkosazane sithi nje dudu emndenini, dudu kuyihlobo, dudu kubantu ababemthanda endimeni kamaskandi. Sengathi uNkulunkulu engamemukela amthethelele wonke amacala akhe awenzile emhlabeni angaba khona. Kuze kube ngokuzayo, ningakhohlwa ukusubscribe ngane zakwethu ukuze i-channel ikhuleke. Donko.